Testele, the thirring also chapter challenges of nation building ki topic sumba dithenera khasa manji ki introduction chisare ani three challenges of nation building chisare the thirring manji ki topic sumba partition of India chera the partition of India dinge ki ya koni topic subtopic ni gan boshi kya process of partition thang consequences of partition अनि थांबा मजो process of partition di माटे कोंला मजो की खरीशे वचे वरलाना अनि partition di जगह di ता 14th August 1947 की midnight ला जगह ता पाकिस्तान लानी खनी लेटेरा कि थे वो तुमसे खरशिन रिवर्स अनि मजो की खरला गिरी two nations theory लगिरा two nations theory di सिगी अनि सुगो रेलाना अनि मुस्लिम लीग नेमा जागा दि इंजी वोर ये कपला कांग्रेस पार्टी यो नक्शिन जागा नांगलो मुस्लिम लीग लाजे रे ती मुस्लिम लीग की टू नेशंस थ्योरी दि अनि इंट्रोड्यूस छिरे ती थ्योरी दि इशुसुम खरला गोलना जागा नांगलो ला कम्युनिटी चिक मारेस जागा नांगलो ला कम्युनिटी नि रेस दैट इज हिंदूस एंड मुस्लिम्स and che sanga di theory di ta jaga rang semma che khongla Muhammad Ali Jinnah ani Quran surela nar tarwa Muslim League ki leader Quran gi khari chirela na ani jaga di rangje gi site ina ani jaga di rangje ni lete ores khai sina Muslim League ki two nations theory di kangla shisha che kyun khars borla na jaga nanglo community chi kyo mari community ni ores che sa ra jaga rangje ti ne jaga rangje di ki kana te mari ni lete ores di khalla na Muslim chedu Pakistan laji ko ye lagir the example le some legal two nations theory. The two nations theory is a theory advanced by Muslim League. And according to this theory, it states that India was consisted of not one but two communities, that is Hindus and Muslims. And this theory was propounded by Muhammad Ali Jinnah. To create separate state for Muslims, that is Pakistan. This theory actually led to the partition of India. That in a theory di ngaji theory di lalta chen khala ore jaga khani la theres lanwa lawana shi and the di jela ngaji ta jaga dikha thesa gi jela ta khathi di sambala ani kangi khari khari chungres difficulties ra ta Muslims tinzugi ani Muslim League ki demand chiwanashi ani Muslims tinzula Pakistan goyla orra ta Muslims tinzula Pakistan goyla na ani saja thani khandes koshi degi imbes question next dilere di question diledi sambala ani jaga na inji dang ta jaga kwanzu chudu chijero khari thak cherela nar tarwa ani jaga ti khandes koshi degi ilana saja khawala Hindu mangadwe this sajati jaga lete was that is Hindustan saja khawala Hindu mangadwe this sajati Hindustan thiki is taga nashi saja khawala Muslim mangadwe this sajati Pakistan lani ani is duk chini chiti sambala problem chi khari legi orela nartra areas was not clearly delineated areas tamache mare Pechashina, the this sajati the ale de la Muslim mangshudu the this sajati Pakistan lante was laela yang khari lana ta kyan zatanta desi wanashi jaga digi ani west chola sinar tarate ani ti jangu di kangta kharela na Muslim majority area re taga nashi jaga ki east chola sigi nar dan di Muslim ani majority area re ta Muslim manga desa di Pakistan late gi hai na अनि पाकिस्तान दिखाने तो चाहिए ना अनि वेस्ट पाकिस्तान ना ईस्ट पाकिस्तान लने या यंगयात पाकिस्तान दिखाने लटे हो चाहिए छे मदो तिक्की देला सोयर ना अनि हिंदू मेजॉरिटी एरिया चाहिए छे संगा अनि मजिगी क्या जुला शिवना शी दिखार चाहिए ना पाकिस्तान दी वेस्ट पाकिस्तान चाहिए रे अनि दी थंदा की बांग्लादेश दी 71 किंगेला ईस्ट पाकिस्तान चाहिए दिख सिने कंगे चिक्थेरा पाकिस्तान दिखाने लटे हो छरे Taganashi problems newer difficulty newer dikharcha digirana opposition within Muslim areas which means that Muslim me changma Muslim leader changma two nations theory dela support chigirwe jaga khathe dela w lagirwela na tinde chawani ne mare pecheshina an manjigi Muslim ki thandati NWFP ya di sajadi
These are the leader, Northwestern Frontier Province. These are the leader, and Kurang Dojina, Sheikh Dingaji Khan Abdul Ghaffar Khan Negera, Khan Abdul Ghaffar Khan, Kurang Dojina, such a leader, the Kurang Two Nations theory. As against Kurang Dojina Jaga, and Kani the King Meslani, and Sungure, Tanashi Kurang Mogi, Yaretini, and Kuking Mogi, successful Chayamare, Tuchini, and Sajadi, Northwestern Frontier Province, Muslim majority in Pakistan, Sudir, Sandishala. The difficulty new delay. Taganishi difficulty sumba dikhala olana tamadunye ni ani issue anishire jaga digi majority Muslim majority dikhawal chadigirlana jaga gi east tang west chal chadigir ta east ki su chagirlana Bengal tang west ki Punjab chodel chadigir ra pechishna kyan gi sabta del si na ani jaga ki ta Punjab ra Punjab di nanglola ta Muslim mang Yewa Chiti Sambala Punjab Nanglola Muslim Mambu sure. Ta Punjab Muslim Mambu sure Jola Punjab Gangza Roa Ani Pakistan the Tela Yang Kanya Karichigere Punjab Kurang Saja Chambure Punjab ki Nanglola ya Saja Chinchi Kashe Jori Di Nanglola ya Karlana Hindu majority Hindu Mambu sure ya Muslim Pe Nyung Chesanga Di Kanya Tigers and Punjab Ti Chulumana Yewa Nila Chevchas Chesa Dukchini Madri Kanzo Di Sinatra Di Punjab Ti Kawal Yolana Pakistan Yore Di Punjab, Chandigarh, Amritsar, di khawar yore na jaga na yore. Se Punjab di yawani la chewsar. Taga na shi next kange chi khawar chela na Bengal la. Ta jaga gi east hogi Bengal jirwa. Di Bengal di yang khare la tera Muslim mangbu yore la. Tera Muslim mangbu yore te yan di kangza Pakistan che la kange khare la na. Ya Punjab na shi di nanglo le Bengal nanglo le yan sacha kashe le Hindu pe mangbur. Di esa ani Bengal di kharchire saja ni lokoshi terera Bengal di saja East Gangza Bengal khona goshi ni jachi East Bengal Gangza sula terela na Pakistan na tere di Jammu Gangza West Bengal Gangza sula terela na jaga la tere tuk sine tanda kyanzo gi sabta la sigi na jaga gi ngani gi map tela khale na sa state tela West Bengal ligir West Bengal la waitumji khalna Bengal di yawani le cheje Bengal gi east su cholo yore Pakistan na yor chesa state la ngaji gi West Bengal ligir to sene ani kange chik thera Bengal da Punjab di and di 1 marks se ligire chulu thone sajani lo ko fi je di sure na Punjab tang Bengal re dini ngaji gi ani topic ni wa consequences of partition Consequences of partition lana ta partition chung che ani result khar chung yo la di gal re ro ta di nanglo la yang gi subtopic la khashe ji lo ko shi re pena thangbo di kala na point thangbo di ani killings of people ta partition chung ye kabla mi mangu shu ji se re ta kya jo movie si no movie partition chung ye gi kabla movie si gi nar tarwa ani Hindu to Muslim parang yung to sire se jo ta di pe mambu movie khalana ta di Hindu stizu gi pet khora Muslim la maga wacha Muslim stizu gi Hindu la maga wacha di de gi khora ni la ni maga wacha chen communal rights ta kana hang sa mangu ta ga chi buj mare Pakistan na la hang sa mangu sere bela di kya zo isi gi na tara partition chungwe ga ta ti ta thanda manji gi ye par chigra chingre ta tinde to mi pe ma muste arza tine point yo dikhala na refugee problems ta pena ngaji gi ta Punjab ta Bengal la dingi gi shu ma ta Punjab ta Bengal do ji 14th August 1947 gi midnight la jaga ti Pakistan ni loga chare ani ta the border la that is Punjab the Bengal na rito gi mi mangu shuji khade ha go mala na kunza khawana chigir ta jaga na chigir we Pakistan na chigir ha go gyo ma ta daga nang shir darwa ani ta che ni kunzu realize chi ale ta ngaju Hindu yi ngaju Sikh yi ani yini ngaju ta Pakistan na chigi do ta ngaju dela nyanga chasare la kunzu pha thwe do yor ta Hindu khawa majority de de saja del thwe do di ki wala khanju gi khangba thang saja da sama property sama utility sambala kunzu gi khari thore la na pigela do di
and desa mewe kangi refugee camp mangu shujil de uchara permi mangu shutun doro da jaga ne pa muslim to uchare Pakistan ne chu Hindu tu to uli disambala ani mambuji so property the sama usually disambala refugee problem hang sai refugee kangi mangu te jana Pakistan jana daga menshi ani ngonjigi partition chungwe kapla chik khari nokta chungre na the result chik khari chulana properties sada chikpuch mare ra property ni yewa chere pe chashina ta nyama jaga sama chigra the 14th August 1947 gi midnight ne chini jaga tang Pakistan loga chedi ani shungi mi kopshi japra daga neshi shungi chala kopshi jere ta laya la ta unsum chala chi for example table typewriters tinde thamma chala chi yangje kopshi japchi ta di Pakistan gaji di ani jaga India Hindustan gaji sanduk kopshi jere and daga ta kangi result chi khara chulana fourth result is problem of minorities mangu pel kangi chungerda minorities jusu chadigilana pena jaga na video gi ani muslim dinjo minority chagire Pakistan na video gi hindus dinjo minority chagire and dinjo minority dinjo kharelana ta sajatela tiji tambala nyama ina ta thangma chigra ta jaga da Pakistan chulu gana yewa chiti sambala jaga nanglo la muslim nijo dizo hangsang ki insecure feel chia ani khunzu le hindu migiro threat chia daga ne hi communal zones la yewa ani yewa chia ta di sajadi hindu gaji nasti nanglo la muslim chu ma chu yesya odinde ge kange pe mangu chagire daga ne hi Pakistan na le chibuji gyane ro Pakistan na le jogi hindu dizo minority shadi sambaya khunzu la ani muslims ani threat nyanga chaya ani kunju ani muslim gi nyap chu she udinde kange mangu shu che de muslim nizo hang sai gi mangu nyang result ani ta jaga tingoji gi jaga ta Pakistan di chulu gane yewa chere ta chulu gane yewa chiti sambala ani ta jaga nanglo le hindu manga yore di le di sambala jaga di Hindustan ro hindu gaji ke khab rewela na ya mare khajena na kyan jo jaga gi chachin na sigir ra jaga gi ani leaders dinjo gi khari thachel na jaga ti nanglo le hindu majority yore ine minority pe mangbo yore ra pena muslim minority re sikh ani christian inde gi chulu da manda minority yore konso changmala jaga gi ani thoptang chikpo ji kya chigi inde thoptang chikpa te chido jaga gi khari sel na secular nation se so jaga di secular nation se gi mi yu khora kala na jaga nanglo la chulu thoni nokta mayung ya secular la na kya sa go ro che khari ni sangmal thona ki bo ji kya tigi yo ta su pa ji la ani discrimination chin yo ta ani right to follow you have the right to follow any kind of religion ra kya che khari chi yo ni de la kya gi che tu che di ani practice chela kyana thopta yore rawa yore jaga na to sise an jaga di secular nation le yor ngaji ani eta thari ngaji di to sise partition of India ro topic subagi ani topic subati process of partition the consequences of partition this thawale ani eta chapter gana ngaji keji shena chapter dinge gi introduce kasan chire chapter dinge three broad challenges ne kasa chi sare an tharing dojina ngi process of partition gana chire chirera sta sani na ani integration of princely states kana topic di gana ngaji discuss chi tanda topic di kya jula phebe rewa ye to chena